Kani gede ka school coordinate manik siem po nong tumay. Idan mani iba school perfect. Kita ngomong tu? Aryan. Aryan you? Aryan Muno. Okay, dia nampak Arunachal temakan kasih tek tain. Sama dengan kasih bro man. Ini kena dan you ni school juki mentah. School Aryan. dan ki books and dan ki section kakabang. Hai. Fiction and then storytelling yang children sudah. Hai. Dan ki jang ki belum sudah ki dan kan south section try jang ki belum. Mentah. Ibu nak ki belum sudah hi. Hata pilih tempat yang kena dan you hang nono fibu kat. Kini diki cakulung. Ini pun lagi storytelling, lagi jenyaku karena belum siapa nyetia itu hi. Yes. Ini pun lagi idin abang sudah ane. Hai. Love story, dark romance, and then there are those non-fiction theory and all that. After that, nanti kia dan lagi fiction. Hang no. Nanti fiction. Okay. Pun lagi story jong kunki Harry Potter. Itu lai pun perba kunki movie gitu. Hai. Itu ni. Mana ya ni? Lawan sama. Ano pini biang. Self help kan ni. Ini. Penyerap ya kan. Jadi improvement yang macam. Hai. Mana gini. Tahi. Dah mau gini di jong kelung ni. Jom. Okay. Tapi ada diskaun ni mentah. Ni ada discount yang kita kena hantar ada dah. Ni jang kita kena dia 100%. Ni jang dari bitak story via 10%. Kena student per via 15. Kemengarang layo diskaun mentah. The figure story ni pilaya 10% discount. Diterima. Taruh Aryan ni nawan sa lalu senam you ni. Wansa ni apa bangadang saus nam wansa. Saus nam. Tahan dap senam baru kan deu tara. Kamu nadu dang kelas you lawan sa ni. Mengadang kuliah ni Nepali school Musya. Oh. Kuliah nadu kelas 2 ada 8. Hai. Korban sedang lockdown. Musim break sudah. Korban Takadaw Black Fitri di perlu sengi pemenang makan kasih gua menang makan kasih syuk Aryan dan ni penikai kasih mo Aryan tip top rasawan ni kani di dinar mandik sim hang ni hapo anong tumay kati di surok tinong tumay nong tu surok laujin rius ni di bakilaban wan hang ni kiyo dan discount repair kikot repair kilaban wan ban page ban kit pas sai kendur Aryan tip top. Okay, sewa. Bye bye.